Nataka nitume ujumbe kwa wakazi wote wa Baringo Kusini kwamba katika wakati huu wa Christmas ya Disemba hii kwamba tuwe waangalifu katika hali ya usalama, tuweke usalama wetu kwanza mbele, tuhakikishe kwamba tujichunge kwa mambo mengi. Najua hii ni wakati wa sherehe, lakini tuangalie kwamba tunajichunga, tuchunge heshima ya kila mmoja wetu, tuangaliane pamoja ili kila mtu akae kwa njia mzuri, afanye sherehe kwa njia mzuri, afurahie Christmas hii, tuhakikishe kwamba kuna usalama kwa kila mahali. Ya pili ni kwamba tuhakikishe kwamba barabara zetu tunazingatia sheria ili watu wetu wasifanye kama kuvunja sheria. Tunataka tuhakikishe kwamba tunasafiri kwa upole, drivers waendeshe gari kwa upole, wale wengine wote wakiwa hata watu wangu wa bodaboda na hata wale wanatumia baskeli na hata wale wanatembea kwa town, tuhakikishe kwamba tumeweka na tumezingatia sheria ya barabara na watu wetu wakae kwa amani kule Christmas vizuri. Tufanye sherehe zetu hata zile zingine ambazo zinakuwa kwa Christmas tufanye kwa njia mzuri na tusherekee hii wakati huu kwa upendo, kwa furaha, kwa amani. Na watu wangu, I want to wish you Merry Christmas and Happy New Year.